Ko Shane Henson, tētahi o ngā tohunga tā o te iwi Māori, e tuku mahi ana ki ngā kaupapa whakanui i te whakataetai ipuwhutu pōro o te ao. Hioi, he mahi toia nō tāna e whakaaroarohi ana e ia, hei taonga whakamaumahara mana ki te iwi. Marama te ki te atu, he tohunga mahi toi a Shane Henson, aha kua heaha te mahi. They probably retail at about $950 to start, and then upwards from there. It depends, I suppose, on the materials used to create it, the time. Koinei te wahanga a Shane ki ngā taonga hoko mo te ipu o te ao. He rite te hanga o ngā pōro ki ngā mea ka tākaro hia i ngā kēmu whutu pōro, engari e hara e nei mo te tākaro. I mean, you could, but I wouldn't recommend that it wouldn't get wrecked, you know, and if you're spending sort of $1,000 on it, you might not want to do that. What they are really is sort of a memory from the Rugby World Cup. Kei roto te mahi toi i te toto, engari he mea miharo mo Shane ki te tūpakari i roto i ana mahi, I nā kua pāngia ia e te mate pauri. I've called it my therapy, you know, because it's brought me out of the dark, and it's been something that I didn't expect to be received as well as it has. So it's been a real, it's changed my life, you know. Mai te ao pauri ki te ao marama, a kua puawaia nō tētahi whakaaro pātata ki te ngākau, hei whakaarotanga mā te tangata I te wā o te ipu o te ao. He's sort of saying, well, there's always talk about the Rugby World Cup, but what about me? Who cares about me? So he's called Who Cares, and he's kind of like the statement piece for this fundraise that I'm doing. And so from the sale of these prints, I'm hoping to raise about $10,000 to $20,000 for this, for Parenting Hub. Hei tā Shane e hara I te mea kai te wero ia I te kaupapa e āwhina nei ia. Engari mā te kōrero me te taki, e putai he hua mo e tahi atu. I kind of just want people to have a conversation and think about it, you know, and confront some people on how it sits with them. If people feel uncomfortable by that, well, in some ways that's doing its job for me. Engari anō mō ngā taonga nei, mena kai a koe te pūtea. E taonga tūturu tēnei mai tētahi kai tā Māori, koe nei tōna oranga, tōna ao. Irina Smith, Te Karere.